Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Bugün bizning için, Müslüman halkı için bik gerekli bolgan ayetning tefsirini ozabız inşallah. Ol Ayetül Kürsi dep halk tilinde Ayetül Kürsi dep ertilep indi. Hem indi hadiste de şuşulay kile ol Ayetül Kürsi dep. Ayetül Kürsi. Şulay indi biz bilirge tiyişli onun ma'nasen. Biz indi gileytebіз Ayetül Kürsi'ni okudыңmы? Ayetül Kürsi'ni okudyp. Elbette bik yaxşı indewler bular, lakin biz aның elbette okugan vakitda ma'nasen biz bilirge tiyişlibiz. Ma'nasen bilip, anlap okurga tiyişli bolabız. Hazırgısı vakitda Ayetül Kürsi ol kızganычка karşı dep aytırga kerek. Ayetül Kürsi kızganычка karşı koyda ol bizden? İşik başında. Onu assızıklap, korkmaç aytırga kerek. Köp kişinin hazır işik başında, stinada. Hem maşinada, yoki birersi yazıp berede, kisesinde yirteyindi olanı. Lakin bular birsi de sünnetke turu kilmi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaza bile turgan sahabelerine Ayetül Kürsi'ni yazıp stinaga eligiz yoki kisegizge salıp yirtigiz, üzügiz bilen yirtigiz dip aytgan hadis yok. İşik başına eligiz digen eybirde yok. İşik başına eligiz şeytan kirtmesi için dip aytip. Şeytanlar kirtmesi için Ayetül Kürsi'ni okuybiz. Lakin yazıp elüde günah bulmasa da aytırga kerek, yazıp elüde günah bulmasa da kişi şuşu yazı bilen mavıgıp yazganını satıp alıp, ol bitinde hazır şamayiller, hazır köp kibitlerde satıp alıp, bülek de iteler, bit matur şamayil deyip sıklanıp korap tıralar. Eli kaybirsi cemaat okuy alırlık da bulmay. Kaybirsi şuşunday çuvarlap yazılgan bula, ana hatta okuy alatırgan kişilerde okuy almay. Bik Ayetül Kürsi'ni bik yaxşı usta yatlagan yoki korap okuy biletirgan kişilergine ızak korap tırgandan soň gana çamalaylar, tanış sözlerini çıratıp bu Ayetül Kürsi deyip. Yani şuşunday naqış dep atalayındı ol, şuşunday bizeklep matur ettirip. Elbette matur. Lakin Peygamberimiz bit eyte sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir zaman aldının galametlerin. Meçitlerini bizi başlarlar dey. Meçitlerini bizi başlarlar. Hem Kur'an'da da biz cemaat bizekler körebiz bitinde bit. Dışıda bizelgen, içide bizelgen. Lakin o Kur'an ingen bizning qalblerimizni bizer için. Qalbte bulurga tiyiş. Ol yatlangan bulurga tiyişli. Anın ma'nasen biz anglarga tiyişlibiz. Mene nerse degen söz ayet diyemiz, değil mi? Arap tilinde ayet. Mene Kur'an'da biz neçe süre varlığını bilemiz. 114 süre varlığını bilemiz. Ayet neçe? 6236 ayet var Kur'an'da. 6236 ayet. Niçin mene bit ayet diye aytamiz biz? Ayetning indi halk tiline bulay gadigine aytgan vaqtda ol Kur'andagi bir jümle dep aytira kerek. Lakin Allah Teala ana bit jümle demegen. Jümle demegen. Ol ana ayet degen. Ayet nerse degen söz ol ma'nası? Ol ansa da garip söz biteli. Muciza. Znamение. Allah Teala'nın her bir, mesela okuyuz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bu nerse bu? Bu bir ayet. Şolay bit. Er-Rahmanir-Rahim ikinci ayet. Demek bu
ayet Allah Teala'nın büyüklüğün anlata turgan, delillep körsete turgan ayetler bütünüsü de mucize bulup tura. Anlaşıla mı? Yani şunun için o cümle deyip eytilmi, belki ayet deyip eytilir. Kur'an'daki en zor ayetni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sıragan Ubey ibn Ka'b degan sahabeden, Ubey ibn Ka'b degan sahabeden sıragan, sen okuyturgan en ulu ayet nerse ol dep sıragaş, ol tıynak bit inде ol sahabe. Allah hemanın ilçisi bilüçe dep cevap bere. İkinci tapkır sıragaş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap bere. Ubey ibn Ka'b cevap bere. Ol ayetul kursiydi. Ol ayetul kursiydi. Dürüst aytdın di. Peygamberimiz aytdı sallallahu aleyhi ve sellem. Mine ol Bakara suresinin bizning bitinde Kur'an'da birinci sure Fatiha suresi, ikinci sure Bakara suresi. 286 ayet Bakara suresinde 255. ayeti ayetul kursi. Yarar ayetning ma'nosini bildigaymi? Bu meselede soru yok. Demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge indirilgen Allah Teala'dan ingen bütün ayetler kişilik dünyasına kilgen bir mucize bulup tura. Mucize. Kişi ana cemaat mine anlap kına bitirmi. Anlap kına bitirmi. Çünkü Kur'an ol açılmagan kişilik dünyasına açılmagan sir. O sir ol cemaat. Mine akyanga tüşkeş tübüne tüşe bergan sayın siri kübrek açılgan sayın yani akyanın iranı bitirmegenler biteli şolay bit. Mine şunun şekillere indi Kur'an ol Allah Teala'nın iksiz deryası ol. Mine ol alga taba bilinir ele inşallah. Onda Kur'an'da şunday köp mucizalar. İskitkeç. Eğer izlensen ana ol mine kişinin kulunda eytirge kerek cemaat. Kişinin kulundağı Kur'an, o kişinin kulunda bulgan beyelep bitirip bulmaytırgan hazine o, sakrovişi. Kur'an'ı eli garipçe okup, eli biz cemaat anın eli okuyğına bilemiz. Anın demek toktavsız ilim alırga kerek, toktavsız şuşa Kur'an'ı öğrenüde, bizning izlenüde, bizning bir toktavsız. Bizning maksatımız şunday bolarga tiyişli. Mene men sizge aytganim bar, bir şeyh sili, vaaz sili ders vaqtında hem zor ulu şeyh indi ol, hem ayta, şunday yürekler titrerlik şunday söz aytdı ol. O kart indi ol, kart. Şunday zor galim uçony, aymi? Nerse di bu sili bilesizmi? Ey Rabbim dey, ömrümni Kur'an'ga bağışlagan bolsam edi dep, mene şolay duğa kıla. Onun ömrü şolay uzgan bitindi. Lakin ol ayta, ey Rabbim, ömrümni şuşa Kur'an'ga gine berip, Kur'an'ga bağışlagan bolsam edi. Şoňa göre mene tefsir diýebiz bitin, tefsir. Tefsir näse degen söz ol? Bar Kur'an'ın terjemesi, ol köp kişide bar, terjime, perevod. Sen onu okuysan, lakin bir näse anlamaska mümkinsin. Orası aytmışlar, tupagına можешь прочитать, ayme şuşunday. Lakin istinden gine. Lakin tefsir degen söz ol, tefsir. Ol talkavanie degen söz. Talkavanie. Anlatıp berүү. Mine bu bizim maksatımız indi cemaat. Maksatımız şol. Ayetul Kursi. Demek ayetul Kursi, Kursi'nin ma'nası ol Allah Teala bizge aytgan. Endi aның hakında Kursi hakında Kursi ol urundyk dep terjime etili. Lakin urundyk degen vaqtda biz nerse Allah Teala tüzügen bitinden aymy? Ol mahluk, tvarение. Lakin biz Allah Teala'nın nersede bolsa, ninde bolsa bir aytgan urundyk diýemi ol, aýbet. Garış var bit alanın tagın üstte. Garış ol bolsa bula kursi tron. Garış ol prestol. Ol iň zorsy, iň büyük. Tähit diýip eýtiler, tähit. Lakin biz onu bir nindi tähit bilen de bir nindi urundyk bilen de neşleýbis? Çağıştırmaýbys.
Allah Teala'ны çağıştırıp garaymy? Allahus samad, bir kimge de muhtaç tugul, bir kimge de ıhşamagan. Allah Teala ite leyse kemislihi şey'un ve huves semiul basir. Allah Teala gadi Allah Teala şekilde bir nindi zat da yok di, bir kimde yok. Şoňa görä biz ony bir nerse bilen de çağıştırmaýbys. Mene başlana Ayetül Kürsüni çek. Nindi söz bilen? Allah diye başlana. Koraýyz. Allah diye başlana. Niçin? Ol muciza özü. Allah Teala özün birinci orunga koygan. Birinci orunga koygan. Niçin birinci orunda? Sizning turmuşyňyzda men birinci orunda bolurmyn, bolurga tiýişdi. Allah Teala. Yok di büten sizning di bir nersegiz dedi menden başka di. Hem min gine layıklı di sizning ibadetigizge di. Sıraganda, yalvarganda, yaratganda, korkganda, tevekkül kılganda, kim nedir meselen yaratasın bitin deymi, yaki korkasın. Onun rizalığı için gine yaratırga. Onu birinci orunda bulurga tiýişli. Senin turmuşyňda Allah birinci orunda. Mene ne için Allah Teala ite, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, hem bütün kişiге ite, irtege bir nerse işlim diýseň, nerse di? Allah tilese gine diýip etdi. Allah tilese diýip etdi. Çünki bir nerse de işley almaýsyň Allah'dan başka. Mene men balalarga da aýtam, gel çygyş ýasarga tory kelgende meclislerde miydi, nikahlarda mı? Gel mene şu sözüni, onu siz de bilirge tiýişlisiz, unutmaska tiýişlisiz. Nasihat bergen wagtda balalarga da hem bütün kişige de mene taktaga ýazyp görsetesin eými? 0 0 0. Soraýsyň da bu nindi san 0 diýler. Tagy bir 0, tagy bir 0, 3 0 meselen 3 0. Bir nese barmanlarda diýip soraýsyň indi. Ol ýok bu boş diýen söz şoý bet, boş. Lekin şu 0 karşysyna, evet, mene şunday 0 karşysyna mene 1 0, 2 0, 3 0 bir nese de yok. 3 bir nese de yok. Şoý bet. Lekin karşysyna mene şuna bir birine koyarsın Allah diyen birinci. O bütün işinin başında, izgi işinin başında Allah bolsa bir Allah. Mene bular bütünüsi trileler cemaat. Mal, işin, kariyeri, dostun, balaların, hatynyň hem birinci orunda Allah. Birinci orunda tegen nefesiň tugul, Allah. Mene eýtirge bolan, bu dost, hatyn, balalar, işin, onda biz kançy näbet. Meselen 6 0 bolsa 1 milyon bola bitin diými? Lekin eger birinci orunda Allah bolmasa, senin bütün işin 0 bola jemaat. Yok degen söz. Şoňa görä eger de mene biz muny hazır sürtip, goý bir kişiniň bek syňgyna baş işli başlaýda, totaryň akyly tişden soň degen zaman, mene ahyrdan gına isine düşede birini koýar, lekin bu nollar tirilemi? Tirilmi. Lekin bir sanyna bir nindi ziýan da yok. Allah Teala ite, siz miňa muhtaç idi, min sizge muhtaç tuguldy. Urazyn, min sizge muhtaç tuguldy. Siz miňa muhtaç idi. Şoňa görä birinci orunda bizning Allah bolurga tiýiş. Meselen bir işge tutundyň eken, bir işge tutundyň. Sen oýlarga tiýiş, tukta. Bu işimden Allah riza mısın, yok mu? Goý bir kişiге aýtasyň, bu iş haram beýt, bu iş haram diýer. Ýagny haram, tyýylgan. Allah Teala tyýgan bitin näme? Şolay da bitindi, nişlisiň indi? Birinci orunda nerse menen? Nefis. Ol mena tili haramny birinci orunda Allah tugul. Mene ol şonuň hakynda Allah diýip başdan. Allah. Onlar aýta la ilahe illa hu di. La ilahe illa hu. Yok ilahdi. İlah degen söz bожество degen söz. Bожество. Bожество senin bolurga mümkin hatyn prosto, hatyn. Bожество bolurga mümkin senin начальство. Bожество bolurga mümkin senin akçaň, baýlygyň. Senin biznesin. Sen ony birinci orunga koýasyň eken näme? Ol bola seňa ilah. Bulay eýtkende ilah ol Allah Teala'nın ismi, ilah. Yok ilahdi, bожество. Nerseden başka? İlla hu, huwa degen, huwa, illa hu. Hu, huwa ol Allah.
Allah'dan başka yok ilahdi. Demek Allah Teala bizni indi Allah'dan başkadı. Büten birevge dedi gıybedet kılmağız. Gıybedet kılmağız. Turmuşuğuzun maksatı benim rizalığıma erişu bulsun diye beyti Allah Teala. Anlaşıla mı? Kimnindir mine tilegi bulan indidir. Anırga iteler. Ana teginde izgi şişme var. Ana teginde izgiler kümülgen. Mine alarның kabri yanına barıp sırasan, ol kabirler yanına barıp sırasan, tilegin kabul bula. Senin hazır ol indi ol izgiler kabri ilah kaylendi hazır. Sen ol ülgenlerden sıraysan. Bar jemağa çuşulay. Kabir yanına baralar da ülgen kişiге müracaat iteler. Anın ismi bilgili. Hem anın tutturu anardan sıraylar. Yaki bağana tiresinde eyleneler. Bulgarda mesela bar şuşunday bağana iski meçitinin kolonisi kılgan. Şunun çıkırları da var. Şu çıkırlarına tenkeler salıp eyleneler hem tilek tileyler. Bu senin tilegini kabul ite deyip. Yaki suğa tenker gıtalar. Mine sen suğa kildin, şişmege kildin, kıyıga birer fontan. Onda indi tenkeler an tibine karysın fontanның. Yani neresinden bu? Mında indi top turu sen indi Allah'a katugel, sen indi ümitlenesin su iyesinden. Vadenoy. Sina su iyesi ziyan etmesin deyip tenker gıtalar. Necema küresim? İlah ol bik köp. İlahlar bik köp kişinin. Şu an küre bütün senin tilegin, maksatın, yalvarığın, tilegin, isenlik sırav, baylık sırav, bala ümit etu, Allah Teala bala versin deyip sırav. Bütünüsü Allah Teala'dan. Bütünüsü Allah Teala'dan. Bir kimge de köngülüňde birge yaram. Mine bu cemaat balar ilah. Mine goroskop okup oturasın goroskop. Okurga yaramay goroskopna. Kızıksını okuysın iken, dürüst bulur mu iken? Kora, mine uylap kari, okup karayım hele de goroskop. Nerse ol goroskop? Yıldızlar şili haber itesin nersedir? Yıldızlar. Şular bile beyle bitindi. Hazır sen okuysan. Toktale, sınap karayım hele. Senin 40 gün namazın kabul bulmuyor hazır. Okuğunga küre. Kızıksını okuğunga küre. Şuluk, kürezeşiyenine bardın, kürezeşiden sırıysın. Mine bir aybirim yuvalgan idi, koy iken, buluş hele mina. Eli sen şiklenesin barganda. No senin indi 40 gün boyu namazın kabul bulmuyor hazır. Lakin eğer de hazır goroskopta okuğanın diriske çıksa, sen eytesin har. Karalı diris buldu bit bu deyip. Bu nerse buldu? Bu kişi de قد كفر بما أنزل على محمد Muhammed'ke indirgen Kur'an'ga ışanmavçı kafir deyindi hazır. Nasıl? Numerologiya yediriz eytesiz 13 sonu mesela. Счастливый son. Mine kişi maşina sata. Numerin birmi. Mine üle. Anın ol tege krotoy numer tügül ol. Anda jidi tügül. Anın mine üzine bu mina prenosit счастье de. Bilesizmi? İlahlar bular bütünüsü ilah. Niçik numer sana bəxit getirsin? Allah Teala'dan sen bəxit çıramıysın bunu? Allah Teala koya. Mine küresizmi? Mine numerin ülse üle ol satmayın. Mina bu mina numer bəxit getirdi de. Hem bu cemaat nerse? Nadanlık indi elbette. Hem mine bu kişinin ilahisi bu. İlahisi. Mine şu an göre Allah Teala ite Allahu la ilaha yok ilah нет божества достойного поклонения кроме него иллаху illahu biz indi tuktağın vakitte hu diye huve huve ol degen söz ol anardan başka büten yok bir kimge de yalvarmağız sıramağız ümitlenmağız bütünüsü Allah kabulsun gıybet ettiniz. Gıybet nesi ol? Поклонение. Поклонение degech ol cemaat ümitlenu ol поклонение mi yok mu? Gıybet etme. Ümitlenu. Gıybet et ol. Gıybet et. Korku. Gıybet et. Yaratu. Gıybet et. Allah Teala seni sırayı. Meni köbrek yaratamı? Elle falan kişini mi? Büten kişini mi? Büten zatını mı?
Кемнән күбрәк өметләнә? Миннәнме? Әллә шушы таштанмы? Шушы саннанмы? Шушы сихырчыданмы? Күрәзәчедәнме? Гадалкаданмы? Әллә кайларга баралар җәмәгать? Кай вакытта ширләп китәләр дә. Әллә нинди бабайлар, әллә нинди әбиләр, әллә нинди чуашларга, әллә нинди кемнәргә тагын барып баралар. Ул бит намаз укыйды, җәмәгать сихырчылар намаз да укырга мөмкин. Әллә нәрсәләр кыландырып бетергә мөмкиннәр. Аннары аптырап бетәләр дә, аннары киләләр мәчеткә бик соңга калып кына. Әле ярар киләләр аннары соң инде дөрес урынга. Шуңа күрә җәмәгать бүтән максатыбыз безнең Аллаһ беренче урында булырга тиеш. Моның хакта айрым менә шушы Аллаһу ла илаһа иллаһу дигән хакта бер сәгать айрым сөйләп булыр иде. Иншалла алга таба да булыр. Ярар, мен дәвам итәбез. Нинди ул Аллаһ ди иллаһу дигән, анардан башка илаһ юк дигәч. Әл-Хайюл Кайюм. Әл-Хайюл Кайюм. Аллаһ Тәгаләнең ике исеме. Büyük isimlerinden iki isim. El-Hayy, Hay. Nasıl diyorsunuz Hay? Tiri, живой. Onu bilgili bitindi. Lakin korağız. Mene biz tiri mi yok mu? Bizde tiri. Tiri. Lakin bizde andı sıfat yok. Biz ülebiz. Hem yıklıyız. Bu kimçilik. Allah Teala'da kimçilik yok. Ol üzündən özü tiri. Onun başlanğan vakıtı da yok, bite tirgan vakıtı da yok. Ol üzündən özü tiri. El-Qayyum degen söz. Üzündən özü buluçu, hem bütənlərə de bulurğa yerdem itüşü. Yani qayyum degen söz, qiyam degen sözden yasalgan. Qiyam. Yani qiyamda turabız, bit namazda, basıp turabız. Allah Teala qayyum, ol üzündən özü buluçu, bir kimge de muhtaç түгел. Hem bütənlərə de yaşarga küç berüçü, yerden berüçü. El-Hayyul Qayyum. Ol Qur'anda cemaat, eğer yalgışmasam 3 urunda birisi aytam bit yalgışmasam birisi elbette mine Bakara suresinde, ikincisi El-Imran suresinde, üçüncüsü Taha suresinde bulurga tiyiş. Taha suresinde, İmran suresinde, Bakara suresinde. Mine musun hazır okuyuz. El-Hayyul Qayyum. Hem bunun turunda dualar da var. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatimaga iretken, irte hem ki çokurga neçek müracaat etirge şuşa iki isim bile. Ya Hayyu ya Qayyum. Bi rahmetike estağis. Aslih li şe'ni kulle ve la tekilni ila nefsi tarfete ayn. Ey Rab, ey Allah. Ol endi tup-turu Allah Teala'ga müracaat etdi. Ey tiri zat, ey özündən özü bulup turuvchi zat. Senin rahmetingni men so'rayman. Senin rahmetinge sığınaman. Menin bütün işimni tizik kıl. Mına qaraq neydi maturduğa. Bütün işimni tizik kıl. Dünya hem ahiret işlerin bütünisini tizik kıl. Yani riza bola turgan. Ama hemen arayta ve la tekilni ila nefsi tarfat ayn. Mina adaşıp giterge, sataşıp giterge bir mizgilge de mina vakit bermedi. Qarağız nişik dep aytdı. Ve la tekilni ila nefsi tarfat ayn. Men küz açıp iman arada mene köpme vakit uzayma. Şunun kadar gene vakitni da üzüme kaldırmadı. Gel meni üzüngde tuttu. Adaştırma, sataştırma. Mene bu şuşu isimler bile başlana buduğa. Allah Teala aytdı, devam etdi. La ta'khuzuhu sinatu ve la nawm. Ol Allah'ını yıkım sırav. Sinetun ol yıkım sırav. Ve la nawm, nawm ol yıkı. Mene anıdı yıkım sırav hem yıkı olmaydı. Yıkım sırav hem yıkı olmaydı. Çünkü cemaat yıkı nerse ol? Ol ölüm. Ölümnin inisi degen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek eğer hazır Allah Teala yıkım sırasa hem yıklasa ol ölürge de tiyiş bulur idi. Şolay bit. El-Gıyazu billah. Yani andi sıfat yok. Mene ol endi elbette Yahudlerden kiletirgan rivayet Musa aleyhisselam'dan sıraganlar Yahudler. Rabbin yıklay mı yok mu? Allah şolay etkenler bitindi. Rabbin. Seni aytırsan seniki gina, anıkı gina. Rabbin yoklay mı dep soraganlar. Şimdi
булгандар бит инде. Әдәпсез, холыксыз. Аллаһдан куркыгыз ди Муса алейхиссалам әйтә. Андый сүз әйтергә ди. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә анарга шушындый күрсәтә, ике савыт тотарга куша инде ватыла торган һәм йокы бирә дә, йокы төшеп ватыла. Йокы биргәч кулыннан төшеп китә дә, ике савыт ватыла. Аллаһ Тәгалә анарга әйтә, ягъни күрәсеңме, кулыңдагы савытлар төшеп ватылды, җир һәм күкләр шулай чәлпәрәмә килерләр иде ди, әгәр дә мин йокласам ди. Менә күрәсезме? Ягъни бу хадис түгел, бу яһүдләрдән килә торган риваят, бу Коръән тәфсирләрендә бар ул. Коръән тәфсир кылучылар, галимнәр язганнар аның хакында. Ләкин мәгънәсе дөрес бит инде. Мәгънәсе дөрес. Аллаһ Тәгалә әйтә Ар-Рахман сүрәсендә: "Куллу яумин хуа фи ша'n." Ул һәр көнне эштә ди. Күрәсезме? Аллаһ Тәгаләнең һәр көнне эштә. Һәр вакыт кемнедер югары күтәрә, кемнедер төшерә, кемгәдер байлык бирә, кемнәдер ала, кемнедер дөньяга китерә, кемнедер бу дөньядан җибәрә, кемгәдер байлык бирә, кемгәдер факирлык бирә, кемгәдер ниндидер бер шатлык китерә, кемгәдер кайгы бирә. Сынау өчен әйме? Һәр көнне эштә. Идара итә бөтен менә җәмәгать сәгатьнең механизмын менә карагыз. Аның бит остасы бар бит инде, һәм гел карап торырга кирәк. Монда да җәмәгать Аллаһ Тәгалә һәр көнне эштә. Шуңа күрә йокымсырау аны алмый. Ул азапланып, теге йокламаска тырышып утыра торган зат түгел. Аны алмый йокымсырау. Һәм ул шушындый зат Аллаһ Тәгалә. Ла таъхузуху синатун ва ла наум. Һәм йокыда алмый. Без җәмәгать инде йокымсырыйбыз да һәм йоклыйбыз да, йокламасак без инде ширлебез, без кешелектән чыгабыз. Шуңа күрә бездә гел кимчелек адәм баласында. Нәрсә дип әйтә Аллаһ Тәгалә алга таба? Лаху ма фис самавати ва ма фил ард. Җирдәге, күкләрдәге ди. Лаху дигән сүз аныкы дигән сүз. Принадлежит все ему. Ма фис самавати ва ма фил ард. Күкләрдәге һәм җирдәге булган bütün байлык аныкы ди. Һәм без дә керәбезме шушында? Әлбәттә, без бөтенебез керәбез. Ягъни Аллаһ Тәгалә неке булгач, без Аллаһ Тәгаләнеке. Һәм шуңа күрә әйтәбез: "Инна лиллаһи", кешенең үлгән хәбәрен, бер кайгыны ишеткәч, "Инна лиллаһи", без Аллаһыныкы. "Ва инна илейһи раҗигун", һәм без аның янына кайтачакбыз киридән ди. Күрәсезме? Кайтачакбыз дип әйтәбез. Ни өчен кайтачакбыз? Чөнки кан килдем, шунда кайтасың бит инде. Күп кеше уйлый, безнең йортыбыз монда дип. Бу безнең йортыбыз монда түгел. Бу нәрсә бу? Гостиница. Вакытлыча гына. Гостиница өчен нәрсә эшләргә кирәк? Түләргә кирәк. Ягъни гыйбадәттә булырга кирәк. Лаху ма фис самавати ва ма фил ард. Җирдәге һәм күкләрдәге булган bütün байлык аныкы. Аллаһ Тәгалә дәвам итә. Мен заллази яшфагу индаху илля биизни. Кем бар шушындый зат дөньяда? Аның янында кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә хәзер кешеләрне каберләреннән кубарып терелтеп чыгара бер заманны кыямәт көнендә. Хәзер Аллаһ Тәгалә бит инде кемнедер җәннәтенә кертә, кемнедер җәһәннәмгә, әйме? Кемнедер газаплый, кемнедер гафу итә. Кем яклый ала аның янында ди берәр кемне, әгәр дә ул рөхсәт итмәсә ди. Бар шәфәгать дигән әйбер, заступничество дигән әйбер бар, ләкин Аллаһ Тәгалә баштан ул кешегәме, фәрештәгәме, шаһидкамы рөхсәт итәргә тиеш баштан. Аңлашыламы? Малики яумиддин. Ул кыямәт көненең хуҗасы. Пәйгамбәрләр була, куркып торалар, дер калтырап. Фәрештәләр шәфәгать кыла алмый. Шаһидлар да шәфәгать кыла алмый бер кемгә дә. Коръән хафизлар да бер кемдә. Аллаһ Тәгалә рөхсәт бирсә генә.
Җәмәгать инде әйтеп узган идем, ничек кешеләр йөри пәйгамбәрләр янына шәфаәт сорап. Кыямәт көне тизрәк башлансын иде дип әйтеп. Чөнки кояш баш өстендә кешеләр тирлеләрдә җиргә сеңә, ни барлыкка килә. Болото һәм кешеләр баталар шушында. Менә монда җәмәгать, менә монда кайберләре моннан, кайберләре менә авызларына керә башлый. Шуның хәтле авыр була хәлләре. Ярхамукилла. Алар инде пәйгамбәрләр янына йөри башлыйлар. Ләкин бөтен пәйгамбәрләр, ул килгән пәйгамбәр, алар кешеләр яннарына барган пәйгамбәрләр әйтәләр: "Нәфси, нәфси" дип. "Үз халым хал, үз халым хал" дип әйтәләр. Пәйгамбәрләр, әле булар җәмәгать, атабыз Адәм, Нух, Ибраһим, Гайса, Муса алейхиссалам, кемне калдырдым тагын? Булар җәмәгать Коръәндә искә алына торган пәйгамбәрләр улул азм дип көчле рухлы, иң, әйтик, избранный. Шундый решительный, шундый пәйгамбәрләр, алар куркып тора. Әлбит калган пәйгамбәрләр бар. Калганнар ничек курыкмасын инде җәмәгать. Шуңа күрә, менә нәрсәгә әйләнеп кайтабыз хәзер. Аллаһ Тәгалә сине ярлыкасын өчен, син Аллаһ Тәгаләне беренче урынга куеп, аның ризалыгы өчен генә яшәргә тиеш дөньяда. Шул вакытта шәфаәт тә була. Аңлашыламы? Шул вакытта шәфаәт була. Менә шул мәнзәлләзи, Аллаһ Тәгалә сорый, мәнзәлләзи, шушындый нинди зат бар ди, яшфагу, шәфаәт кылыр ди, гиндәһу, Аллаһ янында, аның янында ди, илля би изни, аның рөхсәтеннән кала беркем дә шәфаәт кыла алмас ди. Дәвам итәбез. Я'ламу ма байна әйдихим ва ма халфахум. Аллаһ Тәгалә белеп тора ди, кешеләрнең ди киләчәктә нәрсә эшләячәкләрен. Менә кешеләр чабалар бит инде будущены предсказывать итә дип, кешеләр ниләргә, гадалкаларга, күрәзәчеләргә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я'ламу ма байна әйдихим", ул аларның ди киләчәкләрен белә ди. Алларында булачак әйберләрне. "Ва ма халфахум", һәм аларның артларында булган инде эшләнгән эшләрен барысын да белеп тора ди. Бу аят, бу өлеш аңлашылдымы? Белеп тора Аллаһ Тәгалә киләчәкләрен дә һәм үткәннәрен дә. Бүтәннәр белми. Мәсәлән, әйтик, Сөләйман алейхиссалам таягына таянган килеш үлеп китәме? Таягына таянган килеш. Бер ел буе ул үлгән килеш тора. Менә хикмәт шушында, менә таягына таянган. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аны ди җир кырты ди таягын ашады да ди, шулай сыңган да гөрселдәп җиргә ауган. Бер елдан соң. Аңынчы анарга хезмәт итә торган бүтән җиннәр, гыйфритләр аның үлгәнлеген белмичә, бөтенесе авыр хезмәттә булалар." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Лау кану я'ламуна ал-гайба ма лабису фил азабил мухин." Алар ди, әгәр белсәләр ди, яшерен әйберләрне белсәләр ди, каршыларында утырып тора торганында үлгән патшаларын белерләр иде ди, үлгәнен ди. Егылып китә дә таягы шул авып, сынып. Шуннан соң гына патшабыз үлде дип качалар. Сөләйман пәйгамбәр үлгәннән соң. Бер елдан соң. Шуңа күрә инде каядыр бер әби бар, ул предсказывает будущее, ул яхшы белә дип әйтеп, сихерче бер шайтаннар белән эш итә торган әби янына бару, сине имансыз калдыра торган әйбер җәмәгать. Шуны татар халкы шуны бик яхшы белергә тиеш. Андый әйберләрдән туктарга тиеш. Әгәр барганнар икән, сораганнар икән, алар бик нык тәүбәгә килергә тиешләр, тәүбә итәргә тиешләр.
Çünki bu şirk. Allah Teala ite min bilemdi, ya'lemu. Min bilemdi. Allamul guyub, yaşırın nebirlerini bilemdi. Ha sen aytasan, "Ey sen Rabbim bilesin. No senden başka ilimde tağı bir ebi var." O netiginde bir rayonda, bir avulda yaşay. Ul da bile. Hazır sen näsleşle, sen şirk kıldın. Ul ebini Allah Teala bile çağıştırdın. Ul da bile. Deyip. Mene nidi zor cemaat günah. İslamdan çıgaratırgan ayber. Onlar niçik Allah Teala yanında söyleşip tıratırgan, kileşekte nerse bulganlığın feriştelerge eyte Allah Teala. Hem jinler birsi istine birsi minip şuşa feriştelerinin söylegen sözlerin tınmıylar iken, patslı şu vititeler. Hem aska piri de vititeler tizgine. Şul vakitte Allah Teala alarını utlu yedireler bilen atıp tişire. Hem ilgirgenleri sihirçiga barıp eyteler indi, piri de vatiteler. Mine şol sözünü işittik deyip. Şimdi yartı pırtığına sözler eyteler alar. Urlagan sözlerini. Yani bu bilip tügül, urlagan sözlerini kilip eyteler. Hem Peygamberimiz eyte bir haberge, bir dürüst haberge. Tağın kuşalar yüz yalganını dey. Kuşalar. Şu an köre eğer de andi kişiler yanına baralar iken, demek onlar jinler yanına baralar degen söz. Jinler yanına baralar. Hatta bu işten tuktarga tilegen sihirçalarını jibermeyler iken ferişteler, şuşa jinler. Şuşa sihirinden, kürezeçilik bilen şıgıllene tırgan sihirçalar, şuşa işlerin taşlap tövbege kilirge tileseler, jinler ütürebiz deyip korkutalar iken. O bik zor eybirindeyiz. Anda şunda sihirçalar var, sihirdan kıtılgan, hem jinlerden kıtılgan elekege sihirçalar var indi. Aların silevlerinden, yani tövbege kilip, dinge koytkan kişiler indi. Şuna göre mene bular cemaat kürezeçiler, alar şeytanlar bilen eşitüçü zatlar. Yaşırın nerseni bir kim de bilmeyin. Devam edelim. وَلَا يُخِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Buna biz bitini okugan vakta nek şol oranlarda tukti bir şılay bit. وَلَا يُخِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Kişiler Allah Teala'nın gılımindi çılgap ala almaslar, Allah Teala'nın gılımın, bilimin, znaniye, değil mi? Onu çılgap ala almaslar, bilip bitire almaslardı. Eğer Allah Teala tilegen nersenigine alar bile alırlardı. Gılım, Allah Teala'nın gılımı şunday zor, şunday zor. Onu alar çılgap bilip bitire almaslardı kişilerdi. Gılım kişide bik az. Mene ömrün boyu oku. Tege Ruslar da aytıyorlar, vik живи, vik учись. Ничек diler ahırı? Durakom помрёшь деп aytıyorlar bitinde. Durakom bolmasa da nadan bolup ülesin. Bu yani gılım bizde yok. Bizde mene Allah Teala bergen bizge Kur'an'ı. Yani şunu iren anlarga tırış şunu. Mene gılım şunda. Mene mesela Musa aleyhisselam. Busa sahih bulgan hadiste kile. Hazır aleyhisselam'ın bitinde hazır izlep kite Musa peygamber. Musa peygamber vagasili deyinde halk sırrı yalap biteler şunday köngüllerine üteyindi. Musa peygamberinin vagazı. Musa peygamberden soruyorlar, "Ey Musa senden de köprek bilüçü var mı?" degeç. Musa peygamber ayta, "Yok de, min en köp bilüçü." deyip. Peygamber bitinde o. Şundan sonra Allah Teala ayta, "Senden köp bilüçü kişi var" dey Musa dey. Ol dey Hıdır yani yeşil. Yeşil degen. Yani ismi şolay bula. Musa aleyhisselam peygamber bolsa da nerse dey, min dey onu izlep dey uzun uzak ömürler
izlerge turu kelse de di, men аны izlep tabarga tiyişmin dep çıkıp gite. Аны g'ilim alu, bek zor g'ibret. G'ilim alunun nindi zor aybir ekenligin bilgirte Allah Teala. Peygamber, ol bitinde, men bulay da peygamber mena jetken dep aytmagan, aymy? Peygamber bulmagan bir kişini izlep çıkıp gite, ol köp biledi geç. Bizi bilen bir yigitni ala da Yusha ibn Nun dep onu çıkıp giteler. Hızır aleyhisselam'na ol uzun mena Kahf suresinde indi. Cemaat Hızır aleyhisselam'ni izlep taba. Şunsun gına şul momentni gına aytam. Onlar kireler küme lotkaga. Kümede kümeni parom kebek bulayındı. Bir kuş kilip kuna çıp. Hem ol yılgadan su içip ala ezgine. Şundan. Su içip ala da Hızır aleyhisselam eyte Musa peygamberge. Ey Musa, köpmedi su anındı, tımşığında. Anındı bir tamçı indi. Dibeyte. Mene di Hızır aleyhisselam eyte. Sinin di gılımın di. Miniki di. Hem bütün anda dünyadağı bütün galimlerinin gılımı şuşu kış ovuzundağı bir tamçı su hatledi. Allah Teala'nın gılımı ol di mene şuşu yılga, dingiz, okean suları hatledi. Uylap kara gel. Uylap karasan da yok indi, yok. Bu bir baş jite turgan ayber tugul. Allah Teala ayta meselen, yer yüzünde Kur'an'da ol, yer yüzündeki bütün ağaçlardan kalem yasaysın, kalem. Yer yüzündeki bütün dingiz, okean, köl, yılga suların kara yasaysın, çirnili. Hem şuşu ağaç kalemler bilen tuzgınçı manıp yazasın. Kalemler bite, bütün dünyadaki ağaçlar bite, hem bütün yer yüzündeki sular bite, karaga ilengen sular bite, hem vel bahru yamudduhu min ba'dihi seb'atu abhur, hem 7 tapkır dingizdi, şuşulay bolsaydı tağındı. 7 tapkır, şuşu dingiz hem okean suların 7'ge tapkırlısın, hem şuşu bütünüsü kara bola, hem şuşu kalemler bilen yazıp bitiresin, mümkün tugul bitel o. Hem Allah'ın sözü bitmeydi Allah Teala. Şiksiz. Mene şuna göre ayeti Allah Teala ve la yuhituna bi şey'in min ilmihi illa bima şa. Allah dilegenligini bilesiz deyip. Vesi'a kursiyyuhus semavati vel ard. Ahırına yakınlaşabız bu ayetinin. Onun de kursiyi jir bilen köklerini ingli abiyemlit. Çılga bala da hem jir bilen köklerden kingrek. Mene cemaat jirde kişi ayağı basmagan orunlar var mı yok mu? Var. Kökler turunda aytıp detirmem men. Köknün biz çitindegine ayırıyız indi. Bir aytam bit bir ateist aytgan, mına da aytırga kerek. Kökler turunda indi. Siz Allah'a şanasız. Mene kökke mindiler kosmonavtlar. Onda iske mindiler. Onda Allah yok. Bogu net degen indi birisi. Popka aytgan bu. Batюшкага aytgan. Batюшка aytgan bunlarga. Cemaat, mene biz bunu kabul etirge tiyiş onun sözünü. Onun bahasleşken vakitte onun sözünü aytırga kerek. Ol bit Batюшка dep aytırga tugul. Ol akıllı söz aytgan. Ol bit Allah Teala'nın barlığı için küç koya. Şulay bit. Hazır bu ayta ateist kökke mindiler, onda hem Allah'ını yok dep görmediler di. Hem bu Batюшка aytgan. Mene di senin kebek bir kişi di, bir jüler. Aytik palovnik, yara çümüş bulsun, çümüş. Çümüş bilen di dingiz yarına varganda di, ili okean. Okeandan mene şulay çümüş bilen sunu alganda di, hem koruydu. Bütünüsü mında kit yaşaydı beyteler. Koyasın mında kit digendi. Çümüşke koraganda. Anlaşıla mı? Mene bitindi. Kökkemini ol
Çömüç bilen dingizden, океаннан bir çömüç su alıp şunda kit yok diye aytı kebek. Mene gördünüz mü indi? Akıllılık. Allah Teala aytı, anın kursiyi di, kursi. Baştan garış ingiste. Anları kursi. Hazır eli jirnin kingligi, zorluğu başka sıymaslık. Eli 7 kat kök var. 7 kat kök. Mene şu 7 kat köklerini hem jirlerini inglep aladı anın kursiyi di. Eli cemaat bir aytam bit muciza Kur'an'ın mucizası. Hazırgisi vakitte fen tarafından rastlangan değil, Kur'an rastlı kirsinçe fenni. Mesela Allah Teala ite köklerini biz de kengeytip turabız di. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِي وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ Zerriyet suresinde Allah Teala ite biz de küçübüz bilen de biz de köklerini tüzüdük hem biz onu kengeytip turabız di. Mene bulgan şunda bir fizik galim Albert Einstein ayma. Ol aytgan kosmos ne statichny degen, yani şiksiz degen. Onun gibi galimler aytganlar jülerlenmeyinde bütün nerse statichny, mene bilgili, mene başı var, mene ahırı. Evet. Aytgan sen bu fikrinden kiri qayt. Bu ders tugul deganlar. Albert Einstein Onların sözüne qarab statichny degen özgertken, näseni formulany özgertken. Statichny. Menim de gomrimde de yasagan iň zor yalgışlygym şoşa boldy degen. Anlagan. Çünki cemaat Kur'anda Allah Teala aytdy, biz köklerini tüzüdük, küçübüz bilen hem biz onu kengeytip, расширяющие degen. Resmi 1400 yıllık eğitilgen. Bu kişi sözü olurga mümkün mi? Hiç mümkün değil. Mene mesela şarga noktalar yasıybız, yıldızlar. Erebiz, eymi, bir-birsine haman gil yiragaya bara bitindi, ergen sayın. Mene nekşin kebek kökler gil zoraya bara eken, kengeye bara. Hem bir zaman ahırı jitkeç, ol yanadan kiriden jıyıla başlay. Nişik erata başlangan hem şuşa halga kiri koyta. Hatta teoriya большого взрыва деген әйберде бар. Фәнде, ул Коръәндә бар ансы да. Ансы ярар бусы җитәр дип уйлыйм инде бу дәлил. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Kursi jirlerini hem köklerini inglep aladı. Hem Peygamberimiz aytgan hadisini aytib uzarga kerak endi. Mene jir hem kökler. Allah Teala'nın bar kursiyi. Kursini jir hem kökler bilen çağıştırgan vakıttadı. Kursi yanında jir hem kökler sahraga ırgıtkan baldak kebekdi, yüzük kebekdi. Sahraga ırgıtılgan yüzük kebek. Sahra, pustinya. Kursi, jir hem kökler yüzük rolünde. Eğer o yüzükni ırgıtsan sahraga, mengizlep tabaşağın yok. Hem eyte, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'nın tağın garışı bilen kursini çağıştırganda nek şoluk hal. Kursi garış yanında sahraga ırgıtkan yüzük kebek kene tağın. Ha şundan soň jemaat uylap karasan garışnyň zorlugyn. Onda Allah Teala'nın zorlugyn nindi ekenligin anda başına da getirip boldy. Kişinin akıllı şikli. Şiksiz eýbirini şiklengen eýbir bilen aňlap bolmaýar. Şoňa görä näse Allah Teala bizge şanygyz di. Uylap tabygyz, eger şuşunu bilmesegiz, nişik ekenligin,
Men sizni gazaplayım demegen bit. Men koşkanını ötegiz di. Işanıgız, mine alар бар, mine sizning anarga akıllıgız jetmeyecek. Tağın nerseni aytırmen degen edim. Vasi'a kursiyuhus semavati vel ard. Jir hem köklerini çılgap Allah Teala'nın kursiyi. Hem mine bizge şuşu zagih bulgan edem balalarına kichkinegine yara özübizni çağıştırıp qarı gele şuşu mega kolossalny şuşu mahluklar yanında. Tuzan birtigi kibik tetugil biz hazır. Lakin Allah Teala şuşu edem balasına ne kadarlı ihtibar berip, en hürmetli zat etip, jirdagi bütün nimetini onun için bar etken. Әле көкләрдәгесендә аның өчен барлыкка китергән кояшны, айны, йылдызларны, теге һава катламнары менә бит, һава катламнары җидәү бит, анда тропосфера, ионосфера һәм тагын җидәү. Аллаһ Теала әйтә, безне сезнең истегездә ди сакланмыш төбәләрне бар иттек ди, сакланмыш төбәләрне. Менә шу атмосфералар җиде кат. Kosmostan kiletirgan ziyanlı, zararlı nurlarını da, meteoritlerini de, başkalarını da jibermişe, eğer legek olsalar yandıralar bitin değil mi? Neden çıktı beyt Allah Teala? وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. Biz de saklanıp tıratırgan, tüşhem ittirip eralttık de köklerine de. Jide kat. Ne görüyorsun mu? Alır jidev. وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Ayet-ül Kürsi'nin ahırı hem şuşu jirlerini hem köklerini tutup turu, saklap turu, terbiye kılu Allah Teala'ya hiç ağır tügüldü. Hiç ağır tügül. Anı arıtmay, anı yalçıktırmay, arıtmay Allah Teala'nın. Hifzuhuma. Şuşa jirlerini hem köklerini tutup turu Allah Teala'ya hiç ağır tügüldü. Hem Allah Teala'nın iki ismi bilen, büyük ismi bilen tamamlana ve huvel aliyyul azim. Gali hem ikincisi azim. Büyük hem uluk. Büyük hem uluk bulgan Allah Teala oldu. Ve huvel aliyyul azim. Hemine cemaat şuşa Urunda biz Ayet-ül Kürsi'ni okuyubuz indi. Şuşulay okuyubuz hem biz bunu мәгънәсен аңлап укырга тиешлебез инде. Аллаһ Теаланың büyük икәнлеген аңлап укырга тиешлебез. Һәм Пәйгамбәребезнең бит инде сөенечле хәбәре дә бар. Әгәр дә берәү ди, бер кеше намаз артыннан ди, фарыз намазлары артыннан намазын укып бетерәсең дә, һәм Аят-ül Кürсине укыса ул кеше ди, аны җәннәткә кирүдән үлем генә айырып тора ди. Ölüm gene ayırıp duradı. Ayet-ül Kürsi'ni namazda okusan yarıgına tügül okurga kirek çünkü ol ayet. Mesela indi ol bir ayet uzun bit indi o. Uzun ayet. Şuna göre bir gene ayetini de okusağız yarı namazda. Mesela Ayet-ül Kürsi'ni okuysuz. Evet. Onlar ikinci rekatte okuysuz başka sureni. Mesela Kul huvallarını okuysuz diye. Okuyuz, her bir ayetini okurga kirek. Eğer bilseniz, yattan bilseniz, her bir ayetini namazda koşurga kirek. Ayet-ül Kürsi turunda tağın başka hadisler de var. Şunun bilen indi biz kanaatlənəbiz. İnşallah Allah Teala işitkenlerimizni, öğrengenlerimizni faydalı kılsaydı. Elhamdülillahi Rabbil alemin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك